Imavne nekada okolo 15% organski rast ova godina. Međutim, s ogled na to što smo izvozno orijentirana kako kompanija, ne zaviseše od političkite slučuvanja vo državata i promenite koje što nastanaje. Relativno smo zadovoljni od rezultata od koje što go postignavne i profit od koje što ne proizleze od isto, to ono što glavni od fokus go stavivne ova godina, beše investicioni od plan v odnos na tehnički tehnološki od razvoj. Sve su cel za da imame pogoleman konkurenska vrednost na evropskite pazari i sekako da glavni od fokusi ponatamo ni ostana čovekovite resursi i nadogradba na nivni od životen standard. Međuvreme treba da razmisluvame postojano i da bidime vnimatelni. Pokraj naša ta želba da nivni od životen standard bide na sodvetno nivo, da ne ga izgubime našite konkurentski sposobnosti vo Evropa i od tije pričini dava mi poraka do javnite instituciji deka i odnosno da noćnata politika sprema državata, sekako deka veruvam potrebite se zgolemuvat s ogled na investicionite i nivni planovi, međutim treba da bidime vnimatelni v odnos na zgolemenite davački, sve su cel za da ne ga izgubime našite konkurentske sposobnosti. Sepak najgolemi od fokusi ponatamu treba da bide ostanat na izvozno orijentiranite kompaniji. Ono što je novo ova godina, što ga napravivne preko Sovjetot na stranski investiciji Pristopanska komora na Makedonija, napravivne za prv pad bitu sredbi pomeđu domašnji od kapital i stranski od kapital, kada što na neki način go vršime zapoznavanje pomeđu dvata kapitali za da se nadmine ona nivna razlika i sve su cel domašnite preduzimači da počnat da ga obslužuvat stranskite kompanije, pogotovo onije koji što se vo bezcarinskite zoni na toj način indirektno ke vlijat na zgolemuvanje na izvoz od i brojet na vraboteni i sigurno na zgolemeni od prilivu našata država. Uvjangal izvezuva Anglija, Germanija, Francija, Italija, Češka, Ukrajina, skoro cela Evropa nije fatena, mnogo malce rabotime nadvor od Evropa. Ono što sakam da go potenciram naše to pozitivno iskustvo vo Makedoniji ova godina, završivne su vkupen obrt od 700.000 evra bez marketinški pristup i trošak i to vam ni ukaža povtorno deka ne smejeme da se devaluirame nikako pazar, nikako država, nikako narod, deka ima golem potencijal tuka. 2018. v odnos na prodažbite pretežno ke bidime fokusirani nezavisno od evropskite pazari koji što i ponatamo ostanuvat i najavata je deka povtorno ke imame dobar organski rast, ke bidime za prv pat fokusirani na zapadni od Balkan kako pazar. Verujem deka ke bide pogolema stabilizacija v odnos na ekonomski od rast. Definitivno fokus je staven kako i na stranskite investicije, tako za prv pat je staven ovaj pat i na domašnite investicije. Znači za prv pat ne se pravi razlika pomeđu kapitalot, nezavisno na koga mu pripajga kapitalot, kapital je mnogo ključan i bitan kako orudije za da može da ima ekonomski rast vo državata se socijalno za da može da odime napred, a se zna i zašto za razvoj za nadogradba na životni od standard, smetam deka merkite se su odvetni i ke pridonesat za podobruvanje na celokupna ekonomska situacija, sekako deka ne može da očekuvame čudo preko noć, treba da bideme trpelivi i da dademe šansa na tije merki da prorabotat, međutim onije ko što treba da ga implementirat se sme nije, tako da do koji stepeni kada ke odatistite zavisi od nas sami.